ye ni je ho na monko so na monye na Ghana wo ya de a beka se obi nti ba bi a wo hwe na o hwe me video na samo ameka no nukretrodo se eto mem na sabi yen dane ho abaifo sei se ye di ho awuse ya ti ababa pa na obeba obetima be sesane ma ti agya na chese ni ti atwam an se momo nso be ya dwuma chese o meka sei na kunkron si agume so sa adeche nso no ma nti ba bi obi a na nyame nwanwa onso ono so ka na dwen sa me ne amafo ne de e ade no enya nti ba bi ono abokwa me plus obi a ne sister Penny se me na me nya che o be che me si onyame nhira no na se o post video no kwampo no it was enough nya sam ketwa chere se de yeye no na ni na omani aje nti me ne Sompa Nkomo fu nyina ese yeda na se sa nyame nhira no papa na so ye hu so mo tae chidi yenso ye be henha ni ama ho apai the video bi beto so na ya hwade a Ghana fo ebi ye hu honorable erade nhira nyame nhira no papa fa video ne to so twa we ni bra na fa video ne to so dem ma won ade egu na abrampa eye cashew cashew nut aye koton na Kevin ba kono ayi abo no de no ti cashew no mu bewe no hwe won abo egu amode afra egu yin botonu bi ne said ye beye benya weight cashew na ni pada se ni se wo koton no hwe abo a wo mo de afra na se ye ti wo mem na sabi mpreduasa ye dane kwasiafo se ya etia bombe pa eno beba obetia ye niema am ye ho atoye cashew no hwabo a o me de afra o na abraba my lady wan abuchire mahu abuchire de abuchire da ye de afra cashew ekoto you ade yangopo on se wo Ghana ha obehu ye si market bi asole okuro bi so obehu na wetre sam na eko because ebi enipa na bro na oba befa obeba na oba kotia no na mudi wira afra asefa mi kutesi kasa mi topo na mami mi topo na wobeka esraka fom woni bedu fia be nwa na olontoyo wolontoyo ya ahunu se pacha eni abete eni dididi eni e dia mawo ye dia mawo hwe kashiwa kwabrane koton no hwabo a odi afra na so de cashew na guso na se moyi dududu na brapa hwe ene ehure yo ene boso no ene ehure se omano se yansesa ya dwen ni ese wewu be kom edafo edafo be wom kashifo edafo be uma ye bofo de obetena ha table obetu akese soso eti se yansesa ya dwen a ene ya brabo a na brampa maledi we baboye emoye ba kokora emoye ba kusei se mole munu wo kwai mole munu ne bajo se ye di east ene fra ne de fra ni moye de mo jidie goba ye no ano edua no aye no ano ye di beans magi fufuo ene noa ye de noa na ye frem wakoto kokono wo sase kire atire mienu mawa na etwa akokonu ina frem to bi kofie na o ka se wo sa entwam da ade ade ama mo de fra ye ye friend dede ade no mo de frem no mo de afra sikire no ye friend dede na esan minim edi openkwa na ye ji ni wiase edi na mo pe abayo bi se woni obi che fried rice na wo niema na maame na mexiama no ono ahwa emmoa no it is ada ono be ko cage no no na wate so omo ba omo jimi na omo kompreni ma oba we di oba ya na anu nsuo ne nye de o se ma me hwe omudi na omo ye mmobo eti aduma ne kura mejai eti anu nsuo ede san kwase asem no eti yenwu ana ene ekunye no yenwu na abrampa maledi dede o na odi afra go be we di ede frem white magi emema nyina kwate sabe so achi ya homa hata so ne ewuwu spices bebrebe
Eni yedi kuye. Mali di say as me video bi a bone. I say womudi no womudi hu say abo no. Kevin fa no brade wo hu. So mu chuku no ma hwe. Say Yee. Abo no mo so go kanu. Chese. Kevin, trawe na twa honorable de na ka ho mama. Say ansesa ya dwana baba. Mali de ehu. De ma yenya yede ye ho. Yede ye ho. Obi anya ne nua wo twa no. Adwene wo hwe. Bomb. Ai. Sana ede. Sana pam mo nti be Empro. Na me tika ma me kwa me hu se body apa guo na ye de praye. Wode ade kro no de praye bo ade kro no ma. No apete ho. Pete body ne so na me busa se de no se kabad. Se be ya empro. Wo me na bre ade. Aye kokko. Broad daylight ekwa ho wo pete sa de no. Nipa nyina so hwe. Every form tism o. We dey you be say obi adwuma. Ye bewu. But the enye bia so de ye be radio na ye ye nka niam agoi. E no se ka ho asem. O maka person say obi adwuma. Say nipa da se ne asesa ka shi no to. E dey abuchire de ntene. Afra. E koton. Se be ye benya weti. Ai. Eti dia ende na Abraham pam so obi abenu aduane on fi. Male di e konde sa na be ba. Na abenu akra so ba kotomole no. Enu so ya za wofro. Male di dia ende medua brombo techere. Enti e ba sa na. Makia garden we mi be makache Mr. Bref. Onua. So me nya garden. Ti. Emeko jeni bibia ketenketi bia. Emi enua. Enso de e be ba so kama. Anu ode male di. Wasasam no. Etimi se minya nsifie sa no medua ne techere ho. Nti memri ndabu ho na tipa makope bi di aba. Na de ka konde anu aye den. Abai ma transe. Nai mana. En nto bi a odon de dofo bi abeche ne ntoma. Me friend so mra meji. Stelen. Nele ase black and white nso aka wo hu adai. Wuni entoma fufuro bia. Ase obi eyi ase ntoma mu twa black and white aka wo hu adai. Arentia. ntoma aka nyina ni. Bere kasa de nenge se na kasa. Ntoma aka nyina no. Ntoma aka nyina ni. Ena no koto aduru no. Koto e. Tugu so no. Ti se mai. Deb. Ba ma me mesrom pesem ka asem kakra. Miti. Na no asem ya me ni abaye be kan be sinne na nte da ya me so for ne ma me hono misuro. Ti se be ya. Ma me be. Akra na ma djumo odidim da yeb. Ado se den. She. O si mi di agro de me ko akoto am nananom. Djumo odidim. Ayasem pa na agro. Asi nya agro. Sa. Na no kra na me ane da o. Wo fra nko nsem ka asem ko doctor kra. Wo so daye. She. Ma me ne kra friends eh. No abeko dayem. Che. Abe. Lalba. So abedi adansi kurum. Eni e kire nsem na wo be kan. Enya no kure. Asem ne de no kure pa. Ena ni ade ti no ne wo ko dayem. Se ye no kure di ade no ne wo ko dayem. Asem obi papa m kra na so pe no. O bo. Ele enya no kure da. Se de wo kan ne ye no kure nko ne wo meko. She. Oni me ifo ne senso de ne fe. Ma mesero. De si fita. Fita. Ne se hu ranso akosi se nan ma. Me la ide ma me se me kan. Awade na still a. Te se akola no wo ho. Ba chan. O ma me o. Eti a usi me kasa awale sem na enyi. O se be ma ne se o san ko fa bi. Na no se ne ba ni se bo no no. Na da na ukun so aso ni ahode am ye bo ne sa. Ya kwatin. Ya kwatin me bo a. Ni di ni. Na da na so ni ahode. Ande. Ono ani jejereje. Ellen, mi hu video bi ana wo kasa obi no akoda asa wi usika. Eno na ya sempa na wo boa. Me dia me ton iPhone ya dia nsa fa so bi touch phone. Na o dia so to na me se grandpa cha dia asa. Ti ma me nkoda cha na ma beji miska o si da bi da fra no kwa me asante. Owo kire da so. Da obusia. O si da bi me nkofi na nkofa miska me so me di wa chi ko ye duwa se wa te se ma ko so kuma ye de. Ti me ma oni na di bi abma miska ni bi aka me phone ska ho.
na msi da me konyem na aka se nye wo mbeka se ma adwen nye na me de anyi se be hyewo aha ntu pam de agi se okaka chem papa ansa o si da bi da mi gina ha m de ya ne ba me ni so tem na adam so yale ne ba wo dem ho odi mi she ho ma me sam me akaba ya yale ne ba ye nyina wansuro esa ne wo dai woni wi ni asem sa asem ko boa no na de onu mu wi onu wi papa elen so ya se wunya me ma papa mami o shi wi papa na kwa o shi bi mami ye dan ji wona de bi am ko she wani so te no otimu so mami bla ya nsa na mtimi agi me ho eni wan susu no wana na yi su de chen ko hu de sa na ba sa o de phone o de scan ma anto phone miska so e me no phone no yi eni o di boni papa nya na mko kan se mi nyama ni what half wi a wo kura usika sen 6 million Abraham penny pay di boni o o see a friend say Kwame Asante a wo busua wa nya ade tambia mo for advantage na wa mo ni dua ndem kan so den tu am eye pa so o de che no asori be na nya na azie waja no nya ya sa de ese me kopa ese do wa ko ma wo mo nyum ba ko ma ye mpacho Yesu di bata o ba no so mo blo ni ye huni ebe ma o abrechi chire ni a o ko biara fa ko mu freka che no o meboa no nani nua ba azie ni aba ani da so ni soro da o di de ani da so ni soro da eno ano no bacha yo ele nyame beye why nyame bacha mompa yeso nankrofo yase yo ari ama no so bacha bompa ye yo otumfo age yankopon na wi akwa no mfran koso do asaye pa boye ho ba ma de pa chen rado me yante atenka boni bia de kan sa asidan kan din da amen rado na nim de ntia be do kro yi so rado mo fra mi cha me ne manyina niska rado shirom na shom na mama na rado bisu kopie na se onya bia yemfo aseda nya da bia da manu juma nyina nkoso Jesus din pam na abofra le mbompa yeso adom pi num tia me amen wabofra le wo to wo ya abofra wo ya abofra na ele nse de ti oni be ma bia ni wakwen ana ni be ma bia ya ho ti da be ni twato ane be ma ehia na ka boy ni de no kwa last year na ono koda nkwase anasa ene we de wa ya de wa hye ho so ache onya bi ni one na nzo pe bi de be dendi aba aya na atenka no de eba senka wunya bia meba wonya na ne koku ni hoye se ne yakwaten ono ndi osuro senka wo heda yete se de wasakra no nanka esa wo besra no no asesi ho kama me kokra opam me ukọ wa no apam ne bofu mpante ne bo ka na onyenye na ni ma kire me kia no kro mfi ba cause onu be fa no no be ye de atena ka betena ametena o yakwaten ne omom yen kase mi me se champo sentiment se first se ma sesa ese wasesa a wo hia be ma sa size ni no aja yi ande ye ja ye nya yi o obi a why born again size de wunya yi mama akonya de pase na da wo ja yi de na be da nya ba na wo no de an pa na nanka wani je hu style kila mo for de no butu oje no kuntu no hoje eno na ope Allahu akbar no so de afa to ula ho jini ne man why jini ne man ni nya no kwan ko fa se mo mre na ji we man no fa nye kaska ele maame no de ba da na se yo maame nye me da sinya min shira pa on sho na mu be nyine so ache shiran kan dim atemu da so na be gina gate ya yebo ese oni introduru ha be be gate no aman sa da so fo nyina asmechi amudwumaya nda ase chia wadofo na ayi dollars so me chia na ayi
bla junior me chiamu obla forma nyina me chiamu na ai pa ya mu nyina na ai anteji wa ma nyina na ele nkrofo se me mfa wadwuma mu ka be obeye meye pa nkrofo se me mfa wadwuma mu ti me pedan ama no metu atu abetre kumase na wa badwuma ma ye uti kama ma show wig ma ye show ntade de beti abubo mu kama ti me pedan ama why me nya bia me hye da aba na me no papa abeka na ma pe ba bia ezi asore no ben Saturday na akwa sore kama na nkwasi asem no na mfe ma ha sa nkwasi asem aka wase meshi obi dan mese no eno na me stress sa nkwasi asem no de obejai so ati mbachi yo ti bompai ma me na me pedan na metu abekumase ebia no washi nyame ayado no washi aba me bi na eja ezi for wedding ene kama mo wedding mo ye ne sei ndem nye bi dante ba se mo de ayam muntwitwi munyiye makeup ne are na moye omoye pa aha you me kan se no de munye bi omoye ele wo ye waso ya mokra on na che sa wo de wo to asole nim o ma me no papa nyina ibia aha you to wo baba no so amona so ne papa abona so ya kwate be fa no kwa kwabona so to ade ne ba asom de ehye no na yo to chen yo kusole eja kwan why Case number 1. Mamu kwa baby na confession to aso. Veronica Dani Tachiman. One wo born credo Joshua Dani. Court. Oda yiko. Auntie Veronica say. Pachonya me. Mo ano so kese mpacho. Pachonya me ando me ho ya na onse. Boko ye Bible kro an be focus ya kasa preko shira bodu ya ne cross opede he. Pacho me pe Bible. Oko ya sorry. Pacho lo me. Yo asidan kenya mi o oti asida Amen. onsa wo boa Me ko lo ma o kenten. na kenten wuro ma mu nyina mu nchia baako da bi bai Krasa sunje nkan e ma kuefo mu nchia asidan kenya mi ana wo nko me ko ma ko sia onko sia me fansa to so e Krasa sunje nkan ai Pacho bodi fansa ni fa Ntani aha se premai mo wire nso nya agro una enu aba me ofie no Pacho aha okay bodi ayame Veronica Dani. Mr. the Bible is so. Inside the Bible. Sa sama make. Sa sama make. No kretro do. No kretro. Mi nitro. Onyame boa me. Onyame boa. Mo ame batachi maya. Na mo di asem obre me fie no. Me batachi maya me be wale o. Asem no mi jani kumase. Ti so wo asem afri production line no na bra. Na se me ma bas tachi ma na me no. Me be enjoy mi ku no. What do asem obre me? One shop baby me wo no. 2 weeks ago na Abraham pa me was solid dem a solid gina mu pa o eso obi hwe me koya ma sister bi a fascinator bi tantire ho ohu me anu start sresre na so hwe nani so me di bonyo face e di asema ka obeka sema kire me na me sister bi gina solid dem ha senke pon ana ya tra ba bi na me se me ma pa solid am ko no aduane ama me ko ma me so ani mire ya fo asem ko wai na nyina ntie di okeka na kora oba pa bodin ya me ayame waka wi asema me be kan asema me no kretro do onyame boa me Onyame e di asema na aba Veronica me Pacho me kuno tuta ma wano so me share kuno 2010 na ye trase ebe wo akla nyame cha ye ba be ma 14 years ndi na chira wono ma te ye nsem bebre timitia na wa kwa kofa ba 2002 ne one ba na nyem tie ye ya ne ya obome e de bet ma mo kopa mi ti o Dr. Kese o de bet bro wo ye de ni Pacho me ye ai wala eno no so ye de ansu ya daga tin van se siwa bi ya be fa ni kulum ka ewuni eni azuri ti na ono 2002 no mo twa nti mo edidi musa tobo Verona asasem ri to America dodo wutu hia be ma ni time be me shia na dia 2004
before no Saturday na say me ne hihye wo ha na me kranka me ba na me kono osua adwuma otechima magazine nti ho ne de me na me ne hye me ba na me kono ne na damfo ne han da nti ho ne de ya nhyeda so ni nyina mu na damfo da mu ni nyina so ba na obugu mu ma ene ho de ba ko pe na me nti ho no chese omo pa o ma pena ne dada kase nti ho ne de ya nhyeda nti 2010 na nyame ya adom ne ne betase na okoye me ho de wosirim na yetrase ti ya to sa na han dan wo ayi PY for su filling station na agfio ti ya tra ho 4 years ti 4 years no so na agane say o to nine scam na hono so valanda no wom self contain valanda no ye ba ko na me kuni say valanda no bom ti won je price na oje ye no kan o se chinchina o de bia to so di me kunu price na o kan na ma me say won ti ase Kevin pa cho e kire abo de ye ni su twamra na ko pe dan e wo ai tako o Fred kwan no so nti e ko trap tako police station achi wo be director na wo bo ni din wiesa no kase na Fred wa jo ma kan mna e what nti ho no ye tra ho 11 years e wo tako fio no ninya za tam so nya na wa je plot wo ni wa nyina blem ho no ye wa je plot ana o si dan wa je plot ni nyina me no wo sua adwuma no obe pon ho na wo adwuma me ne na wo ya wo wa cho na me tun fo sumpabwa e de kokko achini okay ko achini nti ye o si dan o ye wie no o ye na me be yale ye na o de me call ayi we New Jerusalem Chapel ti me ko 2018 no ko to New Jerusalem so ko ayi so fu JY ampayo bishop nti me ko tra o sa na me tom na mo po masu na me samba tichman ya de be ni sa abrahim ya so adwimu ya de wo to che kakra na pacho ye nyina ho sa de ne ba wo so a uhu me wa cho me hunu no mo de me akọ kumaso ya de ne ba uhu de wo ye bia nti na okọ nti o mo sa ya 2018 me na me ba tichman me be sa atanya na wa fa ba no na me nsu minim se one ba no e wo ho nti 2020 one ba no nti 2022 no mo be nyin sale ya no nti de no me kona magazine mo shop o me kwena ne phone da one me fa phone e de ye den me fa phone no ukun phone da ho akofa ide me aso ne me ko huni se ba no edi me kunu picture yo no ne di ibasi di and DP no ni me fa phone nti me obe ni obe wira shop ni bi sanze bra ko se ya mfembe ko ni me se bra ko si ayi we so ba we so free no osi ni obi a wakọ oku adwumam ne phone da ho mfa ma wakofa so akohu oba wa ma na amafie kura adwumam wa akobusa ne se oba we free ajamu de majibi kakra nti ona o se oye ni nwa ba ndi na me yi ba no number na me frɛ no na me e kasa ye ndi wono na ye kofi a o de bet no anwumire ne ba no san frɛ ye 10 o'clock ti o frɛ no me bi san se adentra o sini pa no ye onwa ba na ade asa na wo san ye frɛ ti me fa fo no o ti me fa ma no me si me fa ma no o de bet wa fa ne phone fa na ade ma no fa ma no o de bet no o de bome o kokko de ye genwira o twam o bolo me ani mi su santi e fira be o be so mi mu ne na mi ti apai wo say na de no de ball sa bet anu kuno oh nti kwan ne me so ne kokuro mo ti to me nsam na me so me o hweye no mo kopa o wi prugu ye me hweye na o wi pa me ka ante de banka ete papa me de na wodo me na papa me timi nka nipa o just I don't know say nipa kakra be to me timi ebe a je ti word oba besia oba yona etumi so time timi so na me so tu so de dashie ti no ko pam ne de no holy family na ye ko holy me ko Dr. Lesno mi sa me say mi yade o odropu so ne efiri soro ebe bo tim wan kan krenso doctor ne to sa o se asem we de on TV da se u yade o soro na de na be Dr. Kesi onti omo pam ya me ba fie no me se na me be tra fia no pan na wana mi ti se no hanu ye me ya man kan no kra ma o man ye ma me duro wan ti ade chi 3 days na me ko mi na me kwa ka che doctor ne se me nu ma duro nu so a still na mi tunu e ye me ya me te ya no se men kan de ko de potia eye me a
me pira ni me ka chense me kunu ni de beti Ebo. me no osi ayeba hospital na ya pira ya be kan no kole na bia se case anase de o mbe kwa koye no na ya be kata nipa no so ye nkan no kole no osi ma me odo ni be fie ti me be fie no ni mu nyina mfa se ye ya da so wo mu saa ti me ya me se me ba ni ntina me to saa ne 2023 mu nya me ye ya dom no December o ma ye tu ko ye fio ye ko Tuesday ade chen Wednesday ba ni trisiba fio fi munu wanyi So be dey minim de o ba be anyina bere mu ti o se o fire mi kuna on fa satan no on na wa akura be ma say 4 years ni say ni obegini be sika o se o akura na ya la o fire no so a on fa no ni mi kuna on fa ka no on pie o de o se on corrector de no ko shema o be na wanya abo anadwo wan nti efiri sa ye kwa anyina bere mu no de ani ja ma fie biem o kwa bia na o twe 4 days o to ba no sam ne David ya oko o mi kosire mbe me papa wi February me kosire mbe no ye jibonya wi em kosire mbe me be ne me be na wa ono me call Tuesday no o mo se me ba ne se wo koba no ho saa Tuesday no ti mi beduru Saturday me beduru fi on akra ne free magazine mu ba ya na ba na asanya frɛ ne se o yare nti o mela ne me so me se na jan ho 5 days asan me so ne dia me ma on so nkomme no so pebi adi so me pebi adi ne me no ya to nti ya to ya dede ti wo bia se wo bia gate na chana do no bi na makosom na matum hono so wo bu me pa wa mfa ma anya akoro masumbo o chemani so na mani so atrija ma me ka se ye ya me kuni di me afa no mi sister na ye Mary isa yire no techimai aha nti yi yo di me afa mo ya na mabusu afo no be ka me say akora ni nti me pese me ja wo ba ne yesen onya se 14 years me pese me ja tonkum akora no san na be na ba ya wo si nti wo pebi adi nti ama no ko odi unso oba on fa me ho oba on ne unampo nti wo sa jum ena fada free kan tame ko to mo anim ni fada no bo be ken no so ko roma yi bi nti sa da na me force no ni me no ede free 2024 June no ma 2024 June ma me ne da be sinne ono na bi ni be ma bia na bi ono so no na bi ono so ne me na bi enso ni natifi da bi o se dia o su wa jame last 2024 no ne no de 300 million be se oni mi ntra wa jame timenje ni mi jiska and why jiska wi dia asasem bi no me ba jomi jiska no ena fie na ye won me niam so wa yiniam no agu hall ho menene ne si fie no me kokase o ma me dan na me ntrem na nka me hwe me bana me kokan o se won mi ntra fie ba ko ukosire ma daga be ba ma me nkyere sa 20 minutes ntra fie ba ko me ba to niam na wa yagu hoi mpacha me ba no so wo ho de basket ni niam Ghana must go there na da so mattress we dey orthopedic yankasa enwura bang ni nkura ba nyina wo de a asibi watoto ne ho niam pa nti me pepe na wayi nema no agu no wa be change pono no safua December na bebe to aba no na Thursday na ni me koka kire fada ti me koka na fada no so obe frɛ no na obisa na wa cancel no ni fada no satem so esan me yale no san ebe me timani na me wokranka ma hunu de ya ede me san kokranka e family team ni me san kokranka ko trosa u situation na wo mu no aware bi sei no enye mawo Veronica ohia sumdwe be ma wo ne te toxic ade keto bi no wo bo o se me benti akra wanya 14 years vero tu be me na kun say no odi for 30,000 ne ba na ese na nka wo ka dan asem ada na ho no wan ka wo ji sika no me wa cho 30,000 no de ben on de ben no klanka jase ne number wa hase ena na damfo ba ko so de chance number wa hono satem ka no first ka magazine o edi adwuma ho wacho oyakia ena ranu master go red master red o cotton for assassin no so me kunu go red baby akotin mu ho no wukunu no mon friend mama ndi se dia na opeso oyema se me ba cho dem be so oyema me se la no won fa me che fa mam na
on family ba me ba na me hia na akra no wai akra no wo ne ba na enam ne so antemi ni nyina ba waje oba na koma na kola 14 years je so onya kola ma frɛ no no mla wo me ka o si tatwa mi fikra nkaba menu no oba mi hokwe obuno efiri wa akra ne ma ye ho biem oyoba be ma o ma menchen na no dia mi dia anu dia nya ne sa 31st November mi ko hunu me ba me wira ho ye ne e sa me dia ho te me bra wa akra ne me ko tra ho santi mi ba Thursday we ya dia chi Friday ado hu akra no aye den ni so ate mi hunu me ba na ma maninje Friday no kra ho ya mi ko hunu akra no na chi oda mi su sei na chi pa kase ni kun ni mi san se o de crash na mi se crash di an kwa adwane. Hello. Yes. Master Red. Now what to say? Sompa Nkomo. Where the unia beni o Adazoa na make us say. Okay. Me pacho e we dey me frɛ wo enye bone. Wa wani tua madwuma na me ye ne classic ya me dey abakumasi. Okay. Sister bia ba o say friend Veronica Dani. Na me say na awale wo montemba say si awale ni hobi. Ba say ni ha wo nyina ne say o se ne ba no. O pese wo hu akola no, o pese obe hu akola no. Eno de edi kan na de toso mienu so say me say mo ye dan bi wo se wo ma no. Eno ti eno anti na me frɛ onye bibia adawro. Okay. Mami kan say akola no. O ba akola no ho a. O be gina babi na osuma obi say yambefa akola no ma no. The first one I buy me wo na akola no be ka kyem say ne maami aba ha. Na ordinam ne bre no ene mod. Ena me see you. Second one na osanko abrantie ba ko. Ena osanko frɛ no sa ne mpa no a odi kan. Ena me ka kyerɛ boy no say on ka kyerɛ say o pese o chi akola no a obetima ba adwuma mu ho na oba gina ba bi na wa frɛ no say on be fra akola no ma na akola no bedu na odi aduane ma ne dia ene dia me mpa ne saa. Sie ne na me ka kyerɛ boy no. Ena odi betu masa bi anim awa babia ya adwuma ena ma san ka kyerɛ na me kyerɛ kusie ya sɛ babia ya obegina o frɛ say yembe fra akola no mbrɛ no no eno na me mpɛ. Nti so ba be kyerɛ akola no a omre fie ombre adwuma wadwuma mu ho so obegina kwan ho na o suma obi ma na be fra akola na brɛ no na o san de aduane no ma ne dia enye me mpɛ ne saa. Yo Master Red me pa che wo sabi enipa mienu na mo de ba no ba wiase say maami o so oni ba bia aka akola no ho eti o wamba mienu ka no ho okay eti say o ka se bia o pese ne ba no be di holidays kakra wo no wa abema nako o se bia o ka se bia ne ba ne e bia wa ma kwan no pese nka oba ne ho kakra obema nako ma me peni sa mu die adentia me tena me do akwara no pese obekwa akodi no ho da bia mra nso nkyere saa wo ye oba oye ne ba se ye de bia wo ye yalefo wa bodam ono amaame no bia wa bodam onim ne ho so hye wo yale but obi a oye normal person de ne ba de untumi nka se wo ma ne nkone maame ho Ghana mra nkyere saa ye ko ba bia ye be ye nhyehyeye ye be ka se bia o ma kwan ama ne nkone ho kakra ti bia 2 days bi kura no amono so akọ no oba atan no no so na koma to ne yem na kura se obehwe na agire oba wadwuma mu no obehwe ne bade Master Red minimum pa unya dwuma okotin mu ho minimum se ebra na o me de ka fa obebri tu we de mesra o be fami a ye ba enkom anes na da great bi edi achi wo ka kire me se me maka no kwa na won bese ne nko minimum eti mesra Master Red me pa chew yen hwe na yen kana de we sister ni su wa ha no ahomete because o kan ye pe na me ka kire ni say iti no akwala no ho me simi de o kan ye pe na me simi ni mu pa o de o nya ni pa bone eti mesra o me simi ni mu be de ka fa o mienu miensa enti no Master Red ye say o sik edan no so wa ma no eno so wa asem ni say
Wasi me yeden. Wasi oni wasi dan no so wa ama no. Ye be ndai. Edan no mi si ye no. Ono ne papa mo. Ndi yesa se ye meeting no na ne mama bisa ne se wa frɛ ne sister na o ti da bi. Na o bisa ne se wa frɛ ne papa na wo wanchi no na o ti da bi. Na o si sika no mo ka 400 million asem ayede na yesu ye ka 200 million asem. Satan no na AP na no a o si ne papa si won charge me 50,000. Say ye come on be gina 40,000 a onje nti ono afia a wote ha no sanye 300 million a ne niam be pro wa midam chi na o kan ye enti chese na baye na kan na me wo no na ye kan ketwa mi na me de fa wa na me ton kan no na me de scan so a eso 30,000 na de go ma omo enti na chese edan ni hu sika ni 30,000 na o de ma no me pa cha wa ni ma na uja no so e wansum no o se uja no so wansum se wona uja I no o so wanyi oba afoforo na waja no aware no na se ne unim no menye obi a aware no kan be jai o bat ti bia ne na ode me kwa no na wo betina aware ni mu na wagu abra o tam so ya na me twa so na da woni ni mi no wana na obi a o se wona wo bo no wutumi bo na amani ti nyina papa ye kopam yi ma membuno me gade me ho se ne be ya me on prem se o hwe photo bia na me wo a na o keka me a o prem ya e be ye wa wra ho me de kwa de mi se na police voice me nkwachi no na me se no be ma so san nkwachi wo yire de plan be na me jaye na me jaye the part I don't know onu di mi ko tu mu no ntokwa ne bi ba o fie na o ko fa asikan se o be twitwa me na mi wa na wadi kan ka kire me se me hwe obi a twitwa ne yire awaka so a se man hwe yi a one day me ne de be yes a ntokwa ne ba dam ho na me pia no a okoto ho na o sore ye na okofa asikan me ka me pia o dan mu anka wo kumi na me pia kukudro sia no e gi asikan no na e twa ne pasta kakra na o de kire no o be timi go tu na wo ba besia no tumi fa asikan fesi be ma 3 months time and was a bomb here am I santima you sant me akranka bi na esan kwa jimiska obo ma mi so san timi papa mo atama ka ho abele du ya bo nyina abem obo me due 2 times ni nyina ye kwa kranka mo jimiska ansa ni adani dua no o se ansa na o ma dani dua no ansa na ma dani dua no me pa cho 37 million do na ye lord so ene ho niam enka ho dua ba ko na papa se dua ni suska wom sa dua na ye dane no 37 million ye je ho niam enti master red say akwala ne na beda enya access to ne ba no e ho no de ehia me pa ko 30,000 de say ebi wom ma me se ne ba no beda enya access to ne ba no obede se bi obeda enya ne ba no o se ya o pese ne ba no hu ne ba no no dia kwala no Saturday ya obetina kwala no ba adum ho beye one say ya dabi o master red enu de dabi esa kwala no tumi kwasra ne maame se o ka se no de wo ma ne kwan de a master red ye de amani sembe to nche ye be kire ne kwan o ekodu legal aid sesi a ye be hyehya ma wo so o ma kwan a desi se ma ne kodi wo ne maame ho ti me sra wa no de ti ase mai o se asremfo aware no biam ntem titi a nsem bebre o e haye masi so ntina me beze mbeka sabia kira o no de mi man sini kwazi akwala no mani nhu no but sene amamre kwan so nsem bi wo ho a yanka no obedwum sa bi ko me ya akwala sa ni me bi ambeka no e ti say no wo so obe hu ne ba na agere oba wadwuma mu obetima ba fia bebe akola ne la o se brefia na nko na ya kwesi na libre o ba fia be ja akola o tena obe mo dan 1 hour enu so de wutumi nya sa tie o me fie me akola na red o se wo yiri nti o mpese o be ba ho
call me call got you silent time. No, no, Saturday na mko magazine nani utoa ya kasa kachemsa ayizi na gala toro wana ntumazie sister friend ni ayizi modoro wa dora wandala ntumazie ebi na kwa me man shop obiem emma obiem o si prefie be ha koda no na on pese wo be gina bonten e kwa no ka kire me no ma e pese wo be gina kwa kasa se kasa mi gina kwa kasa ye be yi ansam nyina pia bonten wose ubesha akoda na zero brefie na megina kwa ho sanye wose ensuma obi Thursday na me yes ah eti ready chobe fie so ba be ha kwala ndia problem bi ani ho mini problem last time oba ho on fra me ni mi hu ne ze obetie me so me man ka bi o tire ho more than 1 hour and also ko e na de oba be hwe ne ba agire of fra wansa was of fra crowd na to blacklist on fa number was ko simba cho munyin fra no e mi ka se ya no se of fra me na me fa bia na me ya de me hunu ni miss call am friend se la bronya day no 27 se 26 of fra me or the number be fra me take ya no na abufisem sa na waka kire me se sa ya adentina me mpese akola no ono ne be kasa adentina me mfa phone ma akola no ma ono ne nkasa ndo ofre me abufisem na wo de hia me no enna ya me ntokwa no wo de ntokwa hia wo eti mi pa cho master red edi na apese wo ya edi asumdwe beba wo ne no ne akola no ntem enna me ka se o ko fi se o be ji akola no am ni program to omla fi enna se o ji be gina kwan ho na wo to aduane di bra akola na se aduane no wo fi ya na se o di bibi sa fi ya ene de enyema enye nye se ewom se e ba akola no ye ne ba wo ba be gina ba bi na o di nam e di ama no na o di mo e di ama no akola no be 1 year e kwa 2 years ni e akwam ndi akola no enna me di kan ka se me do akola no pa benya nka me na ma na o di machi enti tintin ni tieti a womla fi o peso hwe ne ba mi ni problem ya da se weze champo momle so na da se Yes. Next year, for California. It's like it's the House of Faith in the child power. We say, Oheneni, yeah, I mean, Chowman, Machiano. Why? Into Cosinity. So, man, one will say, area say, yo, soft man, area say, yeah, now I will hold so. One will say, one worry, yeah, no mutation dream. And a yaria, Abeka, Ababe. Yet now call Ayarsa Amanaba, and some getting said one who so a share said what interfere with Okrono for no money daddy, and then the reaction so not just say more and yet a call fast so Okru phone, and then to one getting now. Bema not drink and said what no or no war bono or no war cano. Tibema ni trans am said not drink and say, ya didn't ya cano. Ewo mua ne bia enu nti no osuo se woni ne betina no odi akora no so be ma no se ne be ya wan hwa se ne be ya wan hwa ne bia da kurubi na ankwanko wie yie na ababa ya demba se me kama ne ti asene se wo kunu akoda no wo ensapapam anaso oni papa ho a won tete no wo tete na nko be ka kire wo ma ni 14 years but one tete no na ne me pese me sene ade na enya ba ebusuo nya trase wo mo aka asem no awaja ye no aba enti no wonye no ho se oba no wo fie no wo ye no kura enti wo ko ho no mo okọ ho no mo na ese bia ese na eya obi wonimu no mo ni ade onye ye oni nyina emfiri no because the situation wo hia so ndwie pa wodwendwi bebrebe a emmoa ebema sebe watete ama wahwe ya na akọfa nse bebrebe abro enu ntin wo se brefie ho ne behwe akoda no wo so pese wo bedi holidays kakra ewo ho na bibi ntin koja akwa eden na so mami wo say sebe so mami
enti ka wonya ba bi tena ya now start say wo ye bibia ene ye nyina be gina chiri why besrew ti si ande manage ofe na kofi ho na kohwe ba beso mama ya no kura mpo no so onya edan kura ene wo kan se ogusu a wo hwe ne ho yare sika no odi bi na hwe ne ho yare ento ndo onya abutre na akwara no ne papa no ho no nko fie ngwe 4 years enche bia no onya beye 18 oduru ha ne papa ntumi enya yi e control no ba bi a wo bi obeba se ya wo pese wo ginui se bi onyankopon fa sama bibi epeja no ho a na afi na akwara no wo ye de chese ne kura na akwara ne wo ne ho no ene ha no kura no papa no so ya won to ne bo ase kakra na dwe kire ne se wa ye no ho ade amamre no ntimi kire video so nka ni opeso kenya ne se wa ye no ho ade de akwara ne ye ne dia sana opeso wa kire beta akwara no enya ne dia Gana mremu dia akwara ne nya ne dia ento onto ne bo ase na wonya no ho abote no se na no oba ko timi di 1 hour 1 hour de enough 1 hour nye enough into on to no boase na hu ye say 1 hour no de o ma ne kwan na oba ho a oni ne ntase kakra enche na 1 hour de enye enough for oba time nti na mesere say awalija ya ba wo munye enemies wo mu akra do mu ntam nti na wo mu ma wo mu ntam no engo na enye kama e ba ne sa na asondwe beba maame wo hia asondwe wate so dwene ne so ko entokwa dendendende be ma ne bibia enye ofe wow oye bibia enye ofe sa so be me wo ka se ko nam ka se bia wo su oye bibia enye ofe dabi wa nti to bo ase na ma akwakwa no wo no won hwe ne kama emfama so ma me de ma no esi my lady me da sipi enen so so abia na ene dwoada na ma mi nsemi nye de emu oya na nso so ye be ne den ohun say my lady aware ankasa na nyansafo agro awade de anoken wunimu nyansa ana wa ama wadwene no anwa kiye kakra bia ye be find fault afriwo ana say the other person papa ni mami awade de ama na nkwa nkowie nyina ye yade enti obi ka say obi benya wa na afri yade ya na onim de oka na eya itimi ya me ya say nipa mienu kohia ya ye do ye ho enya agidie ma ye ho edu baabi na say akoma ne kwosoro kakra nti ya ne ye nkai ye chi kakra ede be na beba ma oba wafo a oni wukunu ti asomdwem abufuo nti makami kunu nsa mawe chese ti atofo ani be ma so se me defend me the belt hook apai me yiriti ama mo je ba afa di oba di dua bota ta be ma hey my lady na we kra no menua be ma thank metu nefo pa oh ye ka be ma die ka be ma die nanso ye nua be yi so ano odin ena senia wo di yaw no meti na se ba tan bia ba ni nchen a obedi yaw sa na de aduru no so ayese nyansapo ji wonya abotre na ohome so no oma na dwene ne da yete ase se oba yi empofre free teti nyina ba ma ni ne kwa na hurisi mu no oda na standing block ma wade nyina egu ye na waje na mpane ampa na nso de asi na nya asi o kasa wo se wapataw enti yesrew nya abotre na adwene no ma wadwene ne nkofom na yi wadwene free wo baba akone so because on pank wa meje ena ne atutututu wi eye den abema bia bedwane agyaw na wona mienu mpo ba akote na eye den mienu no mpo ne ye ne wote sen na ba ako asante enti ebesere ne se wonya abotre se de ye nyina anugu so aye kan na okwa onkonkohwe ne ba no enkomo bi opeso ne ne bobia ofe osefie wa aduane nso ne ba no okwa na obetuto bi akoma na ene esa wo ye maame wo di akọ edi amane na bibi wo ho na kwatefa so ane enso ye ndey sa enti be ma no so no to protect sa side no enti niam bi wo wa sister enti ase enye ono nkwa ne oba ti ase na munya ne nkakran aka ejidi se bia be my lady medasi fi nyame nhira opana ye nchia ye chiefo ene ahwe my lady ase me da bia wo kan wo apuno yi so oso oba bia etamfo ne yonko ba on se ewure chi awade ase oba wo no wahana ma sa ti oba bia ne tamfo ne yonko ba se wahure simfimfi ama se ewure ni gie nyina
asa malady hwe be man na medical kakra chansa ma be ka bi a kire abebe be man na adwena odwene no malady odwene se maami be bia okopie ye no yaresa no okopie baaye no ontimi hwe akora no o adwene bi woni tirim saa se ontimi hwe akora no ana etoso biem amamre ene Ghana mra no difference omo edu ba bi omu ya omu nhwe eno soso na omu hunu entimi ko ba se wu krom amamre no enti nsese awurai akora na ba no da bi wona yade na ana wozo ogina no ka ni straight na mo me se amamre no de ene Ghana mra ni nyina Ghana mra no so se na mo amamre ana amamre no enti du ba bi a wa ofri se ukrom amamre no chinchina asa na ozo odi so no emre ho mai mu no eso se no wa amamre no enti abranche no malady o defend no ho megitumba sa nam ade ko ye se bibi wo mu a na sa ekoya akra na ubetimi aba ba yire no so okumo ba moti enne nipa bi timi de ade kura wom eza emu emremremre ni nyina no akra ekoro na bibi enti ye besre yenua bai wodi asem bi tu dwan eno no mfa nche ni tirim se sie ye wo mu de on pa ba bi ntina ye no start adwuma bi a oye se de be ya se nyame ya adom na akra bedi holidays on wa obetimi asuso ni muye se wote wo sister nchen wo sister bi ye kekro won ma ana so wo ni kunu ana wo jo so ba bi enti wo be wo koje no aba abedahe mini aba enti mesrew sabre ye wo mi die wo se yade ba na no no abi na asande etutotuto no ye gitum beti ni nyina ati no pe ba bi tena na adwuma wo ye no yiro ho na ye adwuma no enti sa akra no mfie kra duru ba bi no okra na papa se me come maame wa oba wo nsa ebetimi aso no so se sika hu di bi ko hospital akra yi ba no be dibi de na adba ya adwuma menua enti mesrew ena me ka kire ni wuni ba bi enti pe ba bi ana ebiem wodi nsem mienu na bai efie no menko ho so ko bisa dan bi abiem me ka no kra che malady abra wo mo ko tena se wo mo ka asem no adi tu papa ne abrante na nim se wo mo fa usika ma nyesa wo nyema be gudu mo ma entimi nko ba se wadi 30,000 mo entimi ansa anka ne de ho se oni ne si fie no enti wo jinti abrante ne de onim se bra wo no bra yi eni awade amoware asisi a wasisi una waja hokwan sabra wo no papa mo tena ase no ho na no nsam le tu nanim se asisi a wasisi unu ye 30,000 efie na masi no nchem fa wo de ma wo o ma ntimi ansi se agina ye ne de a ma me wada roma eno de ye ntimi nka bi ma wo e se ye nimpa amko boy e wo fie ho wo be wan kire mu se de etie no ne ba wa be kire no ne se wo su ni si fie enti tie ni ye ma mi ya mutre ne jade o cheche no ube wo ka se woni no motra ze bopo se wo papa emu nyina ba mu se o baji 50,000 se 50,000 no e be si 40,000 monye abrantie na tirem o tirem na wonte microphone na nim utimi ka se enye no kra na ye no kra debi host ya uti metra na o kasa na so kasa asema ye ka waji 30,000 no 30,000 man o e ho mo de tu na nim se fie no de wo dabena do o papa no bi baba fa papa mbi bra ya pon e be from na ya bisa wo so asem bi wo hono mo ahụ abantie na ewa ya ni mo nti se o do papa no number ba ya ye be ne na be kasa no mra ni e hwe kwa ya be fa so setechima ho ne be ba ya ba edu ba bi amale de mema no susu bi ma mi jan o ututu bo ma park isu anda ya unya no nkasam yi vero wokukunye no wonder mema ni bi malady edu ba bi a de woni na efro no usane a ono anipa obesan hia saafo na bi o enne na huru sa abebe na adwene eho akanti afi umpe na wade biem eye ye besre ne se asumbia bebe fie no wonyi ya obi mfi ni tirim na ma mintimi hwe ne ba ne bi onkonko sra no asumbiam ebe ma awura na koma beto ne yam sabi mo fofo anu mato dada atwene no sabi ba bi efra awura wo so mo ba bi ansa na wutime adu ba bi a waduri
enti ye besre no my lady say oso nim no minim say dan a u piem dachima dako wi kwa kwchia no no me na hunu say dru ba bia de ene na efunu ye sane ono azu ne zan ni sane ti ye besre no onya botre na ewuranya ekwan no ntimi hwe ne bani bi onne hawo nyina ye saa ewura na wa ba beje awade na ona ese tete ne bana ma no ne hawo nyina no ewura ni won man koti ni kurenchen ana ewura be hura sim kwam emfifi se ke sasa weze ne no obi asabi emi won my lady obi ahura sofo hurisim akonfo hurisim ahimfo hurisim obi hurisim fifi ye besre magazine fo so hurisim fifi anu ya den nti ye besre no se ebushna ye ba se si a confession mi se champon kingdom twataw na ya bana ye the confession na beto aso ensam twetwere ban ho pa enya sam kitwa kingdom yenko yo abusiafo ye ma mu nyina aha ene awie ba bibiala wo a wo hwe ye no Kingdom Herbal Center for enenenso no yato amse na adwada awie bia no ye ba na ye beka enepa ensemoda ekoso wo yaso ye no enenso adwada biom akwa apra ba betu ye da so tiase enam Kingdom nura ye no no aboa yen ama abribia no ye beba no na ahoden no ye den ewo ho ene ye beka sa afa cholesterol ho enam say ye dura eye Kingdom garlic bitters and capsules no eye cholesterol dura aba ma me papa say dura ya me beka ho asemi se wanya bia anase se mianu si na wan tutumri kan kope bia ende wala cholesterol no ye ka ho asem ebimu si ehu ebimu si na cholesterol na wanyen cholesterol no die eye mienu ye wo ba ko a liver no produce ane ye wo ba ko so a yenya afri aduanim na se nyame boa na se bia wo no konya cholesterol no enye bad sa enye bad sa obodi no ehia because cholesterol no build your sex no na afi am making your vitamins no any other almost no so no am making ye na se cholesterol no se eye dudu a eno ana enye emani padua no enti me pacho ebia wutie me na se wakwa yaresabia ya ka kire se o cholesterol no ekosoro ana se o cholesterol na ayese ya mesro na entiase no die yenye free yenwi animu no die liver ni produce ni die eno na ye na die yenye free enwiani a efree emuwa mu no eno anema ye cholesterol no ekosoro enti se wutie me na se wo de no eyenwiani mu ana wanya ana ama cholesterol no kosoro eduro ba akopɛ enu na Ghana fonim eye Kingdom garlic bitters and capsules Kingdom garlic bitters and capsules no efri tete ye nyina ye nim se garlic eye aduaba bia eye ekanje na abusuaku no ho na enam alisin na ewo mu no se wura nipaduan mu ayare wo bebre wo nipaduan mu no na etu na ase na de nipa mpe ewo garlic ho no se onwe garlic no na ukodom a ese na de na age hui de na age eno na nipa empe garlic asem na misrawada se ne any day dikan a wutie mi a garlic no over 15 years ago ana Kingdom Herbal Center ye dey Kingdom garlic bitters ebayem na se dro we bayen abeboa titiro mu cholesterol na dose wo mu nipaduam me maame no me papa no ma mo hwe me mu amutie me se cholesterol ewo nipaduam mu pa de a eduro ba akopɛ Kingdom garlic bitters and capsules no enu na yi sa hawo no nyina eye den edi free ho edi emaw enti minnuanom se utie me na wo hawo no mefa se untiri no emu asisi moja ne enti minni afusa ne enkomma ekoba sa na wotena se che kakra bi wo se ananse achewo nan ananse achewo nsa ananse se na wona no aye titiriti afa wutia fom kra na aye se de fom bi ana wutie ti aso na se de fom bi ahyehye ase afa wonsai wuntimi nya ne se de miye wuhia Kingdom garlic bitters and capsules se dro wei ebeboaw ebeyi cholesterol no afiri wuni paduam ananse na ekyekyew no wonsa na ye titiriti oto ase na etwetwew sciatica na haw no Kingdom garlic bitters and capsules no enu na ebeyi sa hawo ni nyina efiri ho ama wo soso no wanya ahoden soronko ama otimi di dwumadie bia wo pese otimi edidi enti yedrei a yaboni din Kingdom garlic bitters and capsules over 15 years ago na ye number 17 years ana adrei eba Ghana first ene ne garlic adra edi kan baaye na wo bia wonum yedrei bia di ho adanse se yedrei se wura ni paduan mu a
timu say yes aduro na awura nipaduam won komo na aba fom no wo bra wonum kingdom garlic bitters no na boost immune system no wonum aduro ya yare ntimi metena wo nipaduam enti nei o hwame utie me enkasa menyare ntimi kotobi garlic eye papa anything na wo ye aduane na wo di bia gum na wo ye ne saa no eboa wo nipaduan ema yare emetena wo nipaduam wonum garlic no na e boost immune system no sane yare antimetenam me pacho bia wo yare bi ti se asichire yare diabetes etetewa kope kingdom garlic bitters and capsules ni bi enom wonum a ebeboa be regulate sugar level no ama bibia no akonkan e de ama de wo pressure o pressure kosro na eba form na ekoyin we here kingdom garlic bitters and capsules the stroke action we here kingdom garlic bitters and capsules ibi ebeboa ebeyi sa obi so so na kuma na boni pipi na ante kakra bi no wabre kingdom garlic bitters and capsules no ene ne adura me kanfo ede ama ebo ho ban efri yarewa bebre enho eyabusua nchemfa ebra wo no obi a wo ye adwumaden wo bedru fie na wa ye mre I said the den sekan ne ma bia bo wo hia kingdom garlic bitters and capsules edu papa aba eboa boost your system no enum soso a wonum a ade be kye no utimi se wo sori ahoden no wo utimi daye adrei adansidi a ekoso no se wo de wo na wo so ye chinifo a mesre wada kope ye adrei bito anase frɛ yen ewo sa ahomatrifo so ye number no ene gumu a mohwe TV no enu na gu TV no so no 0559 72 91 ana 09 0559 72 91 09 ana say 0597 29 8855 0597 29 8855 eno ye numbers ye didi djuma ewo ya so ye nti bra nkomo no ekoso na no obetimi afa aduro no ye woni nsuo ene ye woni topaye na mpacho hye no nso mo amofre no ya mota abusa ye de no garlic no ye mfa nsuo no enkonom topaye no ene garlic nsuo no topaye no na da TV no so no ene nsuo ni nyina ye adwuma baako nti upe nsuo ne de a na wato ope topaye na wato sana etie na wonum ye aduro ya wa obedu hu adanse die maame misro o maame no papa na wanyini kɔ ne mpani fie so no a wache no wonum a esa aboa won mo code flu eku omo no wo ya na kata achew esa aboa won mo wo enamu yare ahodo bia no kingdom garlic bitters and capsules no djuma edi no wo hia bi enu na mekanfo ede amawo afei ema na enemu yare hamo no monsosom de eye super tremendous capsules no eye ema mo enemu yade egono syphilis chlamydia oyi oba awie o hweme enkomo ayeboi eye ode wase ekekawo wutimi titu wase ama wase ayekuro ewo ho na nsuo bi ye den egu wone wo kunu hia be ma ne nsuo na ebekɔ mu na betimi ama wanyinse na nsuo ne eba abonten afi na niema bi yifri wasete se akatoa ade toso biem na edenka scent ene de abro wo ye oba wo hweme na wo saa hawo na adura ebeboa no eye super tremendous capsules kingdom for enemu yade aduro no eno no eye adura aba eboa emani bebre into oba nsuo gu woba wase ekekaw woba scent ewo wase mesrawada se wa ankopesa aduro we bia menua ba ebedru baabi no ebetimi ama asiwa wo ho kwan ohun se wo mani didu mu acha ebetimi asiwa wo ho kwan afa oba wo na akora no wanya aniyare na akora nani eye ne ya enti mesraw kopedro yi bito na emwa wo dia wo pe bibi mu nkyiremu a number ni na gu TV no so no eye 0559 72 9109 0559 72 9109 misro sabre ya wotimi nkan ya no frame na ya muaw na yenyi haw no menua ba enye sa ebedu da bi no ede haw bebre bebro enti se wo hweme utie me opese enamu yare no ase etu ntem de afa garlic no ka ho
Kingdom garlic bitters no faka tremendous capsules no ebeboa wie pa because saa tremendous ne de ya hyeda ye for enam yade enti misraw ya na ebimu from so doc ya to adura de enti a wo de ne enko ne se wo ye oba o hweme be ma utie mu unya enam yade na awose ono partner no so ye ompno so ye oyere no mumienu nyina anto aduru no nom ma ba akonkoto se ba akokoto na wo wie no ne na echi friends oba foforo no koda yade ne enko enti misrawada se utie mi a bomoden se wonsa ebeka yenuro yi bi wo ye oba super tremendous capsules ne garlic bitters no ebeboa ayi hawo no bebre ayeden edi afiri ho edi ama ano nam na Ghana for so agye atum se kingdom no de eye edutwam ye firi ane so no na ye kɔ eye edura ya to ne din se kingdom ginseng power capsules mema ne de no wo ye bema o hweme wa ugitum se sesei ahoden na abafom die nti na ama ahoden na abafom ye nhwehwemu bi em ye hu se emema ewo wiase dodo na almost 322 million ana o ma ahoden abafom na de di saade ne eba no enyini eka ho ana afa yare bi ti se sikire yade mojabruso enuro na mono no eno so timi wiki obema no wo susu ntimi nka se ujai so e de how beba into also wo manage into wo hia kingdom ginseng power na ebetimi ama obema na wakono no watenka na ba a obetimi no wo yire ahia into ye bema na wutie me enyini yare ana afa aware mu atete aware mu ntokwa etimima bema eyemre adwen no wonya wonu obi stress break timima bema wa na yekura na etimima obema eyemre ana afei mema na motwetwetwe mu mema no eno so timima bema obema no yeden eyemre de tosu biem ehu etimima obema eyemre enubone ne ensanum bebrebe mesrawo ni nyina ma bema eyere mre ewo empam se ebia sa hawei na ehawa mesrawada eni diemu kingdom ginseng power capsules na hu se that TV no so no eno na wo benom na aboa na ama wo bema na ahoden abam obema ni begina so sei nya de a betofom etofom a enye na bema na gina so sei dia eye papa edi ema ntu ye bema na enawia utie me wugitum se wa yemre ewo mpam a eye kingdom ginseng power capsules unim de ginseng etimiye ne de asa ye mema aduro de ene eminua na chese eye den eye na ya na bi mu ha omo be fro no no mu complain na doctor ene wo no bia wo de no pressure na ewo so diabetes no eno na ama wo be ma no eyemre ntu ba mesro ofre ya ka wo hawo ni nyina kire yen se ne be ya ye be boa wa eniema betimi akonkan eye den e de ama nti number no eye 0559 729109 0559729109 ana 0597298855 afedem di wie ne ye koko de no koko ne aya amaman eba uni peduama na asi ntinu kwan na ekobasa na ede haw bebre ede bro uja wonan na se obre ansa na waja na yematima eye kingdom co capsules eno na mekanfo ede amount afebo so beja wonan no na wo babi oja na fa no ho keka utiti ho na afe moja so eba ni nyina no hia kingdom co capsules afe de tosu biem wo usisi eye wo ya se sisie ni how emudodo ese de de mpania wo mu na wo hia kingdom co capsules oba ubu nsa na wa ya sewe no kingdom co capsules no so eboa wo ye pa enti nuro no se na maka no eye kingdom co capsules kingdom ginseng power mema de no super tremendous capsules emano de no ana kingdom garlic bitters and capsules no eno so no obi akorostra dɔso obi a ye adwuma kakra bia no abrɛ eye nkase eni numpemu adwuma nti bowura ba bi eton aduro bia no nekope bi bia opese uhia me ankasa na wono metwetwe nkomo mesro me number ne wa ase no uhu se ma free TV ni so ano afrɛ me ofre so aka wo hawo no ekire me nya hefa na benya aduro no me number no ni frɛ me e wo 0597 298855 0597 298855 and 0559 729109 me number eno no nturi frɛ me se CA e wo 0597 298855
55 nti my lady mede me kasa no si ha sei nyankopon ya adoma da se ne yesa beba abetoa so nti no atiefo sabre de uhu se free tv ni so afre me yes Dr. Kingdom abusia for confession time ebraso eti enko ba bia ye ba sesia na ya betie agum na ensama twetwere ban ho no eche da katifu a enya sam ketu akora me pacho grow fine ube grow fine digita ya ba center for na de aduro ya ba dwama so uhia bi kokoko ne de aye koji bi se ye moje duro eye grow fine na doctor se uhia de a eye grow fine ya de wi na ho to wo eye grow fine te so untumi na the grow fine da wonu ma wonte ne de eye grow fine o so be grow fine ushia ye ka na bontini mu a no atobi 0244596532 no akwaje odi Kojak farmer yemfi ye ni nkyere wo sesie ye di pro code titi eti ya de dru ya ba afiafie ebedwane ebekọ ama ho atọ da na awosi uso ni nyina bekọ ya posia odi jabidi ahyemu ebeyi usi ase totoro wani konkonene ama sia ye fita kankan moto ho ni nyina bedwane ama wonu ayi hwam 0531 069945 Deku Herbal Center. Obetu oyade na sese. Deku. Diabetes so tu ase. Deku. Sada na be ma waye mrempam. Obeti na ginam. Sa na wasi mojabroso. Ebeko. Ama ni nyina afiri ho. Ebeko. Be ho nsu agene. Sciatica so na ntu ayamkro. Ni nyina da. Kese de friend prostate enlargement. Obehwe ma. Tu ase sei. Deku. Edum kwa uman Yenny Petro GL filling station there and we show frame 0243205969 Levels Training Academy. Yengina fi ani nkyere ho. Ma 1 year diploma program. Kusua de cosmetology. Ube said you be obenim ube nails ube pam wig. Ene sa ne mane ma kosua bio na na de oba de oni adwuma ye de a. Wasema mabo. Che koku ensuabo no. Enyansem ketwa. Se na woje 9500 and then what is to say shim ejo 3500. Aye fo. Opa osi ubetua ne kakra be mo akwanya wo boawo am wanya dwuma ye wo ba wo sanu dwuma wo mo awoshi wo mni old dogon senior high school no ne die no hwe emu afrefre no de afre 055 341 2408 055 341 2408 and 0247 261 932 ore ni maneba o me yin to amame Kevin be to amame na na abon ko mi amensa no papa me ni hunu ndum no bo na wo bebo sciatica 21st clinic sciatica aso na ntu otu asinti twe saman obehwew kra amani nyina afiri ho branches across Ghana babia to yade bia otu ase sciatica de na egura sika ono de bai yentumi ntwae ho wona me yehu ni dimpo achaw oye laboratories cancer wudo nyina ye nyina yewo ehwan overseas fuani kire ha eboase cancer cortex ko ho sesie fuani kire ho nyina sada enkuransa ye bo ho tachiman ye ne GN Bank dandadamum ye de ani kire ho free 0249 311 311 Kevin is what the nyama neba Kevin why oh so sorry I be jamu friend mama na ni tirimu due o me yi nyum no mama cancer mixture yenkonko jibi ipacho cancer na free enye duketwa ebeko yamanko yi mawo ama ho ato na no nam papa ebetu ase am wade ho kra sabro ni nyina be dwane sa wa bai trust in Jehovah clinic ene dia ba ipacho atonso agudwom wa fuani kire ho road ye ben dividers deco fuani kire ho sesie 0244 871 862 Women of faith. Adru obiem. Women of faith. Adru obiem. The Lord is our victorious banner. Ebusuafo ye bompaye ye chire ensraban abo empaye o ye free ase bosumi ya ewomu ya ne da etoso dunu eti kwasi ade di animu ya. Eni ye hyase anopa no num bia ye giremu o TikTok so etiam
afro nyame mobro 7 days of calling the mercies of God na the 21st ye memene dan esase ampaye bedwa nyame ma chire nsra ba bom pai de onya communion kase ba fabra na wotwe aye chire kom nyina eno ne de bom pai sa bra na mpara se onyame ene yenkunudie franka okay me pa cho Pepsodent ene eka say ni liver o se wonu musuo nyu na wo se efemfem wa wonu musuo si a efemfem wa ko gibi eno wa ne Pepsodent cavity fighter toothpaste ko gibi ne beboa na etu entwa minimum for wani amawa Dr. Time da so obetwa brato yade so obetwa brato yade so obetwa brato yade so aje watabemu oso wa mo yade dia kwa man sai tente cha obehwew kwa man sai tente cha osre obehwew sasa ne ma fomu obetuase obetuase ama kitisi ama adun so bokitima obetwa brato so ama ho ato so bokitima prostate ebeko eshwayase ama kadwe ene de rubber shape na ukra rubber enche ntumi ntopa na ye de rubber be shemu fu ani kire Dr. Time da so Dr. Time da so obetwa brato ya wo wo chi mienu ohwa ya de na dwane ona wo sen no epa chew ye wabu akwa gogo enkrapokua se mayere ehoso ye wo 0244742882 Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. Yeah, Koho Sister Kiddy Glamour and Wardrobe. Yeah, Koho Sister. For Kwajo, near my day. Oh, one near ma. Next, found one funny, my papa and quite made. Jojo. Almost on your money, papa. And you know, oh, madam for now. Oh, Kotokoto. Now, Consua, I won who's the wet drew Bussom Krumwa. Susudibo, friendly. Was water. Yeah, no, my lady, I know who here. Yes, how Yamago. I'm good to say, you know, would this animal there? Wouldn't say what's Yabusum Kuja Jadi. Last water, family cable friend. Jadi. Now, cannot chim and feel not chim. No, I don't know why we was a mommy when much. And no papa, your bedroom, Antinez, we say. I'm so Tim and one is Tower of it, you're going you. Even a grand and say, bye. I will raise free no me. We are not brand new. We are no idea about Fred. Quaginia manning in our sister Kitty. Oh, near ma. A man near ma. Maniama. Nina da. Oh, be a hog. Come on. You are who do I think Johnson? Your course is here. And they hope fidelity if you down on our fidelity banks and I sign so yo 02457499199. Now Grandpa more municipal assembly or down Achimoda so ye juma umbo juma apatano say smooth omo ya chewie omo ya chedi bona baso pa abante na wo kana sam di oje juma papa honorable Bracon we di bona baso adwuma no aye mera mawo ma ne bona baso pa ma na no musu no ma me fo no say the way abrante ye adwuma efe mama lady du ba bia wan kasa atime yi wa yibone ambro mi hu iponi bi ebi wa be ye tutunu na nso still na de ote anote ani obetwi na ni sa assembly man yes no kwasem o ma ya de nyame nhyira no papa so ohun ne ma mu nyina mobona ma hwe wo mu ye ko confession munum na ebe confession Eruo confession time Inshirenie anumine Emuenya ope wabrabo besuya iwa Eruo Emuko confession time before Oheneni Adazoa what Inshirenie Emuko na hunto wabrabo besuya iwa Yakin aboni o Inshirenie confession anumine wabrabo besuya iwa Kwani shireni owoni enumini hwemu idi awo pai Sawo baga brade
Now I'm my when you are calling some. Any a wa. Everybody be show. Edruho. Edruho. Pemuko. Confessio. Oboni denwo. Wasa siaba ebeka wa yemwa. Eku. Ero. Ebeka wa juma de. Ebeka wa. Odi for page na center. Odi for page na center. Rani be Obesra. Obetu afiri so ama ho adwo. Everybody be ma watamfwa. Authority awo nyina dim. Yanko first caller on your confession. Am I right? Hello. Hello. Mira, pacho modi dia no aya unya ya nko anya wo bra. Anyum idwagu yi. Yo mama. Ya me shira pa. Na more lifetime story. Ade American or your bad time. Now ma business with na ni opo. Na mo wo he kwawu. Ba join. Na ye ne woman bi neti. Na me ne me ma me neti. Na woman no ehumia osimi kunu. Me kunu. Ntedu ba bi no aba me ma me ho se bidina na jo on de me ko ni fi na me ma me so jame na me ko na mo class 4 na woman started say o so me be mo ebra wo class 4 no ba join ajeta na obisam se ni wayi ne no fu se we eden na me sheda ni na o started ne sa elu we no ba me mada wa na mi hu na mi dwane na me mada apamo me se ko na mi nya kwan ya de tu ma na ya de we ya na o tu o so me be ma ho ntumi ko me ma me amane o ye sa de we ya ko si class form class 6 etino fedu class 6 wona me ko form 1 na fe ade na wo kire me no na ma hu ye wa master etino class me do form 1 na fe obedi eno achi na me girlfriends 6 na ko form 1 na wo ko form 1 na wo kura ma 6 na ma me no ma se o mo pa me no mo twem na 6 because of the woman be driven. Now we do from trainer UAN. Now it's a secondary school. Now secondary school I'm going my first year. When I'm ma 4 and I got die. And school headmaster next year. And I'm up on school. Oh, you know. When to me uncle school you and I'm did more any they do it when I'm in mother 4,000 another only ma be 1,000 ada yeah na wo fie say that time na me call be say 19 years na that did more I didn't give me to the extent say mother de me ko ja woman be so to coin be me sukura me mother buy na me the woman mata wo ma me du ko ja wo ma bi so tu kon ba na na ma me so ada yeah intino oni ni tete mu ina say so your bad time na oba odu no say miku me yere miku mesese so your bad time apunti asade no e woni pananim so woni hira se mo be ka kire wo be asem wo ka ben kateche na wo su yo enti e ba san se na ne meti akwatimi aware ya wo de patrai ma ware but ukaya ne how na bistu mintimi nyai but still an wade ne tew so yes ye company ya ye kwedi nka se wo babi ma wo ma 3
na me yere ho fe pa and so still any I didn't need dimia be kaya na me ho ya ni mo fa ne number ma me am frɛ why ye wi am frɛ campaign ye kɔ no agere wo baby hey fa nyum tum ma me Kevin nyum no de me de ye show no mpensem hunu obe ha be yima de to me ha ma me bia wo de befem na wo papa o be ko so adore sa na wanim sunwa Semuni hello Bembe su hello me pacho mo din e de na wa ya wunya ya nke wa nye kra oh ahi no gina no so mfra ma wa ya dwe they not so bad 4 years now die Chufu afije na baby o se mfra ma se chinsha mfra ma o se de asemu hello ai munyin hello mpacho mo din dia no ayenko hello yatu kaka sawai question man tini ye musa question wa odi wa se mo ba de question de be musa question ai dey hello me pacho me modin me dofo de na wa ya wunya ya nko anye hello one pacho yete unka kasawai oh in the line see be any pantry hello hello oh I be jedi any confusion ko one out ko two me ko he Inshirenie anumini Ekwani inshirenie uwoni anumini shemui hello good afternoon I am mama odidi and why ya wunya ya nko anye hello daddy ade ba mama bie wano na kasa na odi bibia kata wano ana asema wo kanu na baby o wono minim dede no dross eh chire hello me pa cho mama kasa ni nti o hello kasa ye nti o Badani osede hello 1 and 2 hello pacho me modin kasa wa bra pacho we die ade am aye manu mo ne say am won kan me ne me fan we gae o kan ni fan we gae pacho na da wo mpa wo da mo mpani ho pacho mpawo etiano na wanu hu pacho na jaye ana ho ana wo pe untumi nyai yo fan wo ho wa stroke be chi waku eh hello 1 and 2 hello said dine wo ho no de bi afa ayire wo dwaye na oba no so ade akire no akofena dwaye ho mu ye bi o se ntimi nyai na adna kokunturu ho enche nsabe ye tenti ache wo sere hello abiji 1 and 2 hello hello
Asembe no kai jagu ni chemu a odi ato so awoko no wasem no ya anti hwiu papa. Hello. Wana na Hello. Hello mpacho eja kasa o. Yeah, but good afternoon. Afternoon. Hello. 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 Pacho, good afternoon. Afternoon oba pemodi yentie o. Mama, Pacho, bibi na ha me kakra. Yentie we. Hello. Yete wo nkama me kasa. Me Pacho, me wo fie ma wo mame na me yare pa. Sisi a me mame ni ho me papa nso ni ho me ni obia o. Na de be ma na ne we no. Be ma na ne we no we. Na Pacho wo ho na mame ono so probo me na setena no enye papa di sa o. Yo ene e fra abusu apani wai me dofo Pacho. So wo be ma wo ne te de. Eno de yentimi mebo asem wa no. Hello. 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 Mama kasa mo ni me enko. Pacho. Adi amayi amani bai. Then on the minute in Facebook. And you can't say Anna. I know near around, no outside. You can say I'm a brushuma or buy. It's not going to be a trimpler. It's all buy and a share on a GBC into me to say a trimpler. Into a fan coy. Nti okoye na ichi ne mu kwa beka se busumi num siem wo na me hu sa me hu nye me hu yi nye me yi yana me dem tomadu kwa ba na se la eyem no ne ade na me ko hospital nti me koye no mo take ni ade na akoba se asmenya ace when HIV be ma na hu ni Facebook no wa brochiri no baaye no one ne kodaaye no koye ne de aba no mpashwan etu yende nti enna me pese me kan beti so yi nti eja ekoba se me hu se ye wono ana ama me sa yare nti me sum be hu ye no nyame ye nim ni ebo me hu pa me sanso nu me hu yi nti na koye se obi a pem ya na mapem ena nso cheche Yosre. Ana me so obi a pem ya na mapene ma. Oh, Ti man na kra nko hospital bi ompu na bi ya mamaduro. Afi ni ma hu sade a meye no ase hu nse meye boni. Ana me ko hospital. Nti obi a me nim se woni me aye bibi bia no. Hu nse ni ma nko ye ma. Me am hu se nti ni nipa no ko sa ha wo. Onso a wuntumi so nka nkire wo. Mintumi so nka. Ba ese wo de what start a wo no maduro. Afi de me no maduro. Me kai kra nipa be ka se be 20 ye. Mitumi aka se. Ai bi no mo ebi wa ye yere no mo. Medi. Yo erade hu mo bo. Yo erade hu mo bo. Misira wo se de jai why. Na tena se na no maduro no why pa che. Hello. Hey. Go share will be Facebook. Hello. Why am I too? Hello. Hello. Membo di papa ma woni so kakra bi ma me ne yentie why? Hello. Yo yete on kakasa. Oh, mommy, me say ade amaya still move do ade no handsome. Hello, mommy. Yete won ka. Mommy, ade amaya still. Ade amaya ade no the one the matrix. No for the UP.
of Fabi UK, of Ghana, ba. Of UK, Bagana, man. Na, menene no, menena what say. I don't know, still handsome. One who of fire now three. Mpochonyo. Now of an only say a money and a ma. Only madam of money and sister some of money to ever. Who offered you only say money and a ma, but I won't ma. Yamma. A two band, Baji. It's a minimum do you mean to encash some also in Chamofa. Now one Casawali. Onwale. Hey, Nana Brampa. It is a said, dear, now, Pessia, Bow. If I mean, Madame won't put a sabia now, a point over Fado with Muabuam. You Pacho Janaso Kevin for a number on a brawai. Hey. Hello. Oba Pamodi young Quadian, why are we young one? You do some man metrancy. So I don't know, make us say, look, no, any stroke, man. Me, my prayer, which I cannot come me. You see, I'm a hospital me for. You could see a bride, you know, when I'm a veteran. Maybe I'm a G2, my own training. See, I don't remember me back. Now, the blue I have been a papa, my lady. Every of it in your band, Amako. You come back, yes, now, let's step upon the one in Colana, not a rather. Oh, I don't know, Jimmy, there 3.5 years. Papa, Nitiasi. No, sister, Jaye. So, I'm less than 30 I mean, my papa, Naka, and Colana, every yama, it ran now piano. Stroke ni ya phone with the blue amena dino adase hate. Hey, Ewura. You na this time they say when now be kan won what you gina ye. Sad ye no we didi. It is am. You no me so me tin guy. Me no me hu ye me ko ba ma tuni sana na no ho ye mo. Wo be ba no da ho kaja no nso le kula. Daddy, nurse sa wa Nicholas ra no abeyi ni pampas. Na dia na eba sui. Ishirenie anu mi nie. Eja damu o. Ya kiya boni o. Confession time. Ensemu sisi o. Wamanu abo. Watu mini wo fayire awo miensa. Wusu kwanya stroke abusuafo awase 4 years wo mawro na bo sunti wakofa be ma wo fra wo kwa no amane buruburu no onu stroke nipa no wada say hate. Hello. Asasra wo na abrampa. Hello. Membo di mpacho yankode en waye nu hu. The only say the son na me mo be papa no ton cassette CDI baby. Na ko share na you know na te puno kwa na I want to draw him. O papa draw him na pono. Mare. O se na pono o papa draw him. I no ton cassette. Aha, sa tam tete cassette no. Ah, sa tete cassette no. And to the person who do when they don't find cover your tongue, but go ahead and na cassette. To no open that I don't know what na or tongue. And to Miss Zoni we are and so why? I'm Miss Marshall. The city time of friends in the Pinsambre. You met nothing. Ponona fa usu ponona tiakaso. Atiaka Miss Money. Any agere usia e o campaign na Ewurade hu mobo. Na ne delete app ni free phone no so e. Because na de cassette bi ani ho. Ana de but ya be be account ko. E kan wa maka kire mu se pensan so no. E kan wa fasra uti hu a.
ana kojali kwa yu yiri wadro ni bokiti ni niema na twi ebeti wani so ensan suru powder asra ubeda ko akorepo no edu san kwamra ne nsam no bro mi so yemfa 1 and 2. Hello. My lady Mpacho, good afternoon. Afternoon, mani so kakra bi ma me Mpacho. My lady Mpacho, adi amaya mani me hopa se mi si so me no so fu bi twumpla. Na manu me ho ha me. Na do so fu no na oni no oyere. Me ba twa no oyere. Na me na wo se ope no adenti na apene. My lady, me tumi aka se me kwa minim ne yere no. But minima de kodia e ba ya e ma me kodi na chi. Enti a kire ya me twe me wadi na chi sa de bia no o sendi mi ka me sendi koma no. Na wo sendi me niema. Enyi kwan so wo sendi me. Enani na nyina oda so ye nyame dwuma no. My lady, so funu wo setima me boni din kra wo sesi a wo be hu. Bo kire me medofo. My lady, me won se mo kra ba Satima na wo classic FM no da. Ba cho na so le no fa he kire me emoni din no. Me ba cho wo enkwansa kwan ne so. Satima enkwansa kwan ne so. Aha, me abina hantin ya ahom ya ma. Wo se no classic FM no na se mba me hopen. Me ba cho wo de e ba ho patanye mu ko na enye mu show no so mo de na se mba ho da. Obi beta na mwasam se wone no atasa ansa pra na kire ansa na me so beta kire ne se open ntimi se wa de wonu da wie ye na de na still an wo nyai de o ye no so da so ye nyame dwuma no wonu so da so ye nyame dwuma fa ne number ne ma me na me wi a menyi sofo ne number na me fresh sofo ne se na ise wo wawale. My lady me ta cho de mi nyanwale na me ma ne won se wanya sa kwasasem na wodie na meboni di wafidie so. My lady that cho ma se me yes I how. Oh there am me da se okoto komla odum nyina nyankopon yeda wase awie yi wode yen kwa ache yen bia na wotwe so bia erade yeda wase wo mo brother so de amaye na ye ka ne sa ne hwe apom de ho asam ne aka abre bi erade be makonya asam ta aka ne se wo won kwa na wo wade obi ntimi ne won sa na efi yade ewade boa na adom do so ma na wo apom de na ade aseda amatwe de ampo nyankopon me dofo ebre ye edusamre me so hwe we ye edusa heba mischa eni o ena ne topa ye fe no edusa heba kasas we ye edusa heba mischa we so ye edusa heba kasas edusa heba mischa ne edusa heba kasas se wo be se ono mo a de be bo pa ne se ka wo beto edusa heba mischa no na wa pa edusa kasas no na wo de aka wo no waka bom na wanu ni mienu nyina do we be ka se edusa ya mame edusa atransa wo ka wasemi e de adwuma na ye eye waist pain and pulse eye koko eni sisi yade do kase pa edusa heba mischa ne kasas eye koko eni sisi yade do kase pa na ye kase koko a enipa nyina dwene se koko de ge se fifriu ana se wo to hihyew ana se sebe wo koko bo yaba ana se wo gya na ehunu moja misro se de koko tie no na wodin eden etra se de ehunu no obi obefra wo bia se koko ha no no ohunu se 50 no ansa na enipa wodi carbohydrate food no aduane ye starch no irrespective of who you are ekwan bia so no pause koko ebetimi aba so wa hwe no want to tini ye na akoye koko nyini de fe na hemorrhoid ni bi mesya wada ebi kwa meka wo de koko no yem na wo enti ama wo yem bom ye onipa bebre ho mo se na fuo ye kakraka nyeni na ye amama nyeni na ye fati na asade ebu wa koko ni yem tibi bom saa obu o gena na ne moje hwie no na moje ba wa chim kakra bi ne moje na ba chese na ni boso saa no wo se me na nyina moje gu me yem ehu ankasa se ni pada se ne wa transia wo ko toilet wo be chi na moja ehu ebi nto da hu na to wa ni hu wunya du sa heba mesha ene na du sa heba kapsas na sa de ne bejan ebeja ma waton wo de yi kapsas no tu na hwie mesha no tablespoon 6 cocoa tin 6
anasa ice cream cup no one no you capsules no two na de aka ho anopanya nwumre wono no ne saa me na me ka kire wo wo se bleeding na wo bleeding nyina na be kwa ma ho aton akofo tisiye de be gya wo so koko no ankasa eyi ne ho de se kuro obi de an se kuro de sisem ye ne ye ne sisem hyehye no ne sisem dwa no na ne to asenti na etwe den na ne honam nyina tutu no edu say ba mehya ne edu say ba capsules sa pain na wo te woni padua be yaya no ebetu na firi wo na aduro wei ye de dunsin kuro kokoro do so ma ho gani ene oda na enim nyina de afra 14 hertz na de ye ebia ye adwuma ba kokoro na hwe aduro a wonum asade ne be firi ho ama wo ho to wo hu beto wan kasa mo se wo atom wo bi koko woni tim enti bia ne ti pan no ni ti pan na ye sa asoro ben ne ni ba ko na eyi aba koko pedu san e ba mehya ne capsules wo memu herbal or drugstore license chemicals obi eton aduro awa Ghana ha no wo se me pedu san e ba mehya ne de ba capsules e ho nya den wo benya bi ato me say for capsules no ka mehya no na start say wonom e very effective very effective ohuni mu sonsuo da bia na kata achew koko nsanchene ba kono no wo pesa wo hene na wo pesa wo ni koko nsanchene ba kono no wo bi ho na so mukeka no no wo kwan ni minimu wo de ekon koko nsanchene ba ko kase eno no so mukeka wo saa hu de wonya wo bi ho na ni so hyehye no na ni so fenfem no na wo pesa na ni saa na ye ne de wo jaye ase ya so jane de eguso me defo ko pedu sa heba mesha en na du sa heba ka sase bi na ha sese wono wo be freye na wada yase ni ya no ye de ka me se wo be freye na wada yase drugstore bie ni wo Ghana ha wo kwa wunya du sa mesha ne capsules ba bie to du bia wo man Ghana ha no wo so pedu sa heba mesha en edu sa heba capsules wo benya bia to eni gi se woni se dodo no apɛ me se ye adwuma efo nyina adamfo dodo no apɛ fi se wono mo enkan onu ma enka wo ye wonu ni bo wa wo benum na wo yem hyehyew e wo se da mu ni nyina wo gya wadwuma ko ada ya wo de yi wunsuru mu esan se ebe kan ama wo gya wonan ebe kan ama da mu ni nyina ba kotra te saa wadwuma nyina wo se ujai office kwa na wa ne kese wo ho na ba nche yo se de e kan wa na diminika we eda boko num ko wadwuma num ko yi wadwuma fa mixture no kaka soso we ho na num ko yi wadwuma wo na obi ani asem wo ba bi ho ekuro wo ne ho ekuro nkasa wone ho enti se ne be mehima yenya ade ye fin libido ati de film oni bi ekuro wone ho enti wo de boss wo so atwede to eye ne ya ye namba na de television so no me kasa wie na frɛ be pa ne ne wadi nkomo kasa wie na frɛ be fa ne wadi nkomo me wo se bi frɛfrɛ me sro ye wie na frɛ be fa ne wadi nkomo won se wo de ne ye kuro wo ne be mehima na ye wo ya ehyew edwa wo anyasam ketoa ekuro ne dwunu da wanam tu hu de wonyo ho numadu sa mesha ne capsules numadu sa heba mesha ne fa ne capsules ne ka hono wo ko akra o ka shi drug ne repass obi tinated obi how was ne heba sha na ba cha ansam nyina tuntomi wo ba kuma se a PFA pharmacy Fedimens Misty Heba Osons chemist Deni Heba Costa Pharmacy, Habe Pharmacy, Adia Pharmacy, Yellow and Orange Pharmacy, Misty, Apidank, Denny, woman na arms, Abepa Junction, baby a ton do be a bogoso, now we have a unique heba bogoso, Ubenebi, oh, baby to set up right now, Christ is the answer, upon Chenka Krebu, who attack what was, and we drew fear, who are man so Jeff. Heba obenye a ho wo achi mo dance atwume se heba baby eton do Ghana ha bia ye wo clinic ya ye wo mfidi a de ye adwuma na meka se rade dance a de bread san heba fo ntimi nsom achinye na na obeto na ya sere rade ahwe wo pa wadru wanu a wonu nyinara ema fa wugidie beka me de ho na awadru rade de adom ye no ye fa nka wo na hwe ye fa nka wo na hwe me pa che wo fie no ko nanim se wuntwa abra nko ade a wunya ntwa abra na wapa wona cha fa namba na desktop so no ye le betu dwa radio fo no so afre fa namba na desktop so no ne bra ye mo aduro ne yemfa ho akwankyere ne amamme bia wo se ye ka ho na ye no tra science ye ne ya boa wa pagya be ma no e de ama ho be se maami awurade na be ye tumi wo ho ahode wo ho aya ya abanso so wo ho e wade be fa so de ogie ne wo de abro fa gidie ka ho enkan na wo de afagidie ka ho
wo kokoro se de etie biara wonu madusa na ebe firi akwa ma hoto wo pe echi akwa wo kumase soame teniye ye wo kumase soame magazine macro wodu macro offense road na make yo macro soame magazine macro kumase wodu overhead na se gina filling station overhead na se go filling station overhead na se na e ho na ye wo diabetes how abra typhoid how abra gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis how enso gu mojaso fi gu ya diabetes woda wontumi na wonantimi twetwon sciatic nerves how adwene sciatic na how adwene how nerves no wode e fa number no na bra ukọ akra ye wala pass ye bella Palmas restaurant wo abekala pass traffic light na say pizza man da na chi ne wo sunwane ye we new town ye ni susu gold ne die no hwe bia wo no kwa ware but o mema sa na enko yi teni ye o gonorrhea how o be mo na ye ketekete se baba so kendo no fa number no ye be chiwo de wasa wo ye ne ye de duo na ma no o be mo na da fom tim frɛ ye ne rade mfa so ye de duo be ma o na ye ne ye hwɛ na de ya na nipa ye ho ahomete se ade a ye du safo ye mpa ne se o be fe ya te de sika ye be ju sika na so ya de ne kwa ama ye hu se kɔ ankwa so ama ye hu ne fa se da merade ye mi ya ye ka na no ma mi bi oba me nchen ni sisi ye ne ye wo ye dokono wo jai sisi ade enti wo so opija da se da ko ni sisi die ne ke eno ano no wo ja dokono trefe be 11 months wo start say wo no ma do some mission castle by the grace of Almighty God any to me erade de ran aba mu ntino wo sa sorry jan na so wo sa sorry eno na ye pese adanse ne ba ye aka obi ho opani ahwene moja fini hini mu ba eye kokko wo trim wa na apai epai e fa wo respiratory system ba bia timi fa ba tina wo hini moja ne firi mu na eba wo kwa ne mini mo te ahoro to moja wo transfer na wa chia na to kokko e ha no wo bu wa ne komwe wo bu ha emi kom wo bu ye kan ne kom tun tie ne mfro na ni ase chese wo bu wa ne sini hwena no wo bu wa ntimi hye kaba kokko na gini kom aboso chese black wana kwa na ofele numadusa no ye numadusa no wo de hyase na numadusa no na hwe se sa black na assist woni padue mo no obekọ anase obekoso agina wo yirimi na ye ka ba bia to duro biara wo nkokọ amame ekobam wo obenya bia to wo tachima ya agwon bia odwomo obenya bia to anase base life pharmacy onu so ton bi ba bia wo bia kru bia wo bi wo wa mo ne kru din a wo se ho de yenton bi se drug store ho herbal shop wo ho nko ade a busani mon chemist e wo brekum ba bia to do Ghana ha bia no obenya busani bia to gonorrhea ne ha wo syphilis ha wo ama obe ma na hia ye ketwa wo ba se amoan kitinkiti bi ne na mo ho wo de onyo ho de freye ne mo oduro enye by force chinchia na so ba clinic o ebu o Awurade ba boaye na wakan akwa ne de no na send o no ha se na wonum na obe ma so ada fam tim ene ma nko yie wo de ne kwa de enwu ye o but wo yes o de kwaso ana adwo freye ni ehwe de Awurade be fa yen so wa ye de abo wo be se oba so abra na Awurade be fa so aye maka kire wo se ade miense Awurade de abo nipa 3 living things enipa emwa ene nwia enipa emwa ne nwia hyebre ye ba akopɛ eni se nipa ekasa ensuo enso otumi timi kasa timi di nsuo bo bi dua no ahabai enso so etimi kasa edinti eti ahabai etumi wom na asa yare sa 3 living things we ya nyame de ama ye na the service of the earth ye na masase su sa ye hu na ebom no ye be kyerem se nyame de ahabai tumi enso so ye adwuma what I say ndi candidate wono awotimi ka obi ne atwa ye kan say ahabai keke ne de asa ho ye se da so mo na hwe de abo na akora na yi aba Awurade kutatumi ntomi enyi ni sa na momo na haba no de na anum a na abenya yade who told you the omami anum agu so ansa na wo so ba wiasa enya agro number ni nie what yemfa ne yemfre 0500 110 115 0500 110 115 and 055 700 nya yank wanye yenko. Hello mama. Yajo. But I didn't know I want to say mama no me amo ye and ya fofo na ho. And I'm more for we no wa control no win no Nigeria to man na fa na ma.
Ajapadeɛ no ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ saa deɛ yɛyɛ nnuafo no ɛwɔ so ne die no baabi ɛwɔ bia na yɛde di nkrata no na yɛfa no ɛka fie hɔ nti medeɛ no brɛ no ne ɛden saa na nnuafo no mu nti ɛbaa sɛ nneɛma no nyinaa yɛ nsa keka wie na sɛ mema yɛ kantane na magye abɔ so nti ɛbaa saa no wo nua no nyinaa po sɛ nneɛma no sɛ wei na mede ma ɔmo deɛ ne ɔmo gyae ama me na ɔmo gyae nneɛma nyinaa ade maa me na meso yɛ maagye sɛ me na mabrɛ a me na madi anim bi me na mefa biribiara nti ɛnamfo wɔ ɔmo gyae biribiara ma no nti ɔmo gyae maa me no afei mede sika no gyi wɔ m'ahi metontɔn asase no bi na dan no nso a ɔgyae no nso saa tɔn nti na mede sika no gyi wɔ m'ahi nso mebɛtena kumase nti mesɛ no biara na mede sika kyɛ ne namfofoɔ no yɛhu apɔnkye koraa na ame akyerɛ yi mu sɛ de wura yɛku na ne akɔbɛ hwɛ ne wura nti ne wura no yɛ a wɔse ɔde ɔbɛgye 10 million 5 million ɔkyerɛ ne ka nti ɛdidi mu a na mekɔkɔ so mehu sɛ deɛ meyɛ no koraa mebɛgye meyɛ ɔma hi mɔ na mekɔtɔ ɛtuo ɛna mekɔtɔ aboba mmiɛnsa nti adeɛ kyɛ Friday anɔpa na mebɛgyina kuro no ɛti mepɛgya tuo no a na maka mebɔ ohia tuo na matoto no pee na mato mebɔ ohia tuo na mato to the page, me told her 3 times, you know. Okay, now, maybe I'm going to my imagine to my drum in the move, but the only could be an area. And I did the man, you say, my mother, you say, could be not a ton of my general clan, so I want to share me now. You be such an answer to Niano, who can be my shit from Grand. If you cannot be necessary. Eti eniema ni nyina watontɔn. Kafra. Abeja formula me enfa bi. Eye, sem no dos. Reni, owo ni enu mi ni ehwemu yi ya wo bai. Sa wo ba da brade. Na wa ma weni akone nsemu a. Erade be hye weni munyam, be ma wo so ni. Mr. Champo Bremwe. Some noodles. Amphibi. So, Mammy, dance. So, Mammy. No, because it's true. If we are say, no pen, not dear crown. So, Mammy, what would you have? Na so de ade no ato no moko na abusia se mu no aya moka kire no enuafo mo nkoye na bibia ni a mo fananka mo nche ba kufo waje ade na atim so so process aboni wo ye ya wudi ye ya nyempem so na wo fa ya wo nua no mo se oh enya hwe wo mo jama na ka wo mo se fa fana obo kai no wo famusuo ena wo ene no ye nyina no wo se huo mo sa kofa etuo akogia o pe ibo hia tu pe wangasa wo wa na di pe wangasa wo ene wo ne so fa mi ni bibia ya wo ya ma wo wo sika be nyina no wadi ni krako no obia ni wo ye bia ma wo ko yankopon ani na ko nua no mani wo mo de che wa wo beto e ma ha obia hia wa ase so fa me ba ko ye san me ya me se oba ya wo wari wuku so fa me na woni wuku to mo di de pen wodi ni sika pen wa hwe wo pen wo bu hwa kura wa hwe wo mo na wo ko ya ni ko nya stroke so fa me de benti ene obeti modinfo obetam wuku e di akoma busua se abusua enye wanfa ni nkoyo o se abusua na woro abone so omo wa enu anu no abusua no wudi de no na wo je won kwa na se no wo je nifa wo mo ye de no e na wo mo adana bon so wo na ni bibia bon so e ye wa sadie se oba wo ku yare a wo tra wo kro e me ma ni na wo mo hu e mo bo anya hwe oba wo ku yare so tsa no na wo hye no na wo timi tsa no na wo na onyagopo wo hya stroke ya de bia so from se na onim no no be ma yare stroke na ne ra wo ade bia so timi ye owiase so from o ntimi nya bie ni nyina abo no asia wa abo no aso so abo nanum so nya ne de na so ampa so ma ne blue na mbe chia wo ka awuraba na oya sa de no wo ma ne blue ese wo hienti na akọ boyfriend hono na nada papa no ya wonya habetension ye tene so no ya wo wo no blue no wo sa de keneche wo de ku no na obe watch sa
na stroke nso ahwe ya obenyi bi asa no wa ka obonya ka obone ya bonya ma no ya bukuru no mo ene mo ebo bra ya jimani no mo ya na mo tia mo wo mo ka kwambone we se mo nya ye Yakopon ofa nche mo da so fa ni ebie mu wo ba ese se wo di wo mo wani du ba chi emma no obi 3000 na fa ba bra ne na fa ba yen say na ba me pena se mo hwe wo hwe ekura be ye kura obema ni bi akoda ya sebe wo ma me gebe nko na wo ya wo say wo kwa na wo ho ato no nya kwan aya de e de ba de na akoda pifo ni wo kwa na ma mi na fa kwa bi so a che ne nyama monsem na akoda ya aba ya de wo JHS na ne profo yensia okọ SHS na chese wo fama ne sa na esake no abrabo no ma mi na wo so nya da aje no sese no wo ya so fa so ana dabi entu wo eba no ma wani kwa no no so se wo jimi nti na won hye no so no ogu so na wo ye ho na betuma wo hye won ka se wo nya wo pe no ese ade no mpe bi na efense wo ja at this time ya wo nya 30 years so fa ma sai o so nya se 20 years 90 wo fa ma 1000 number chiauka wa ne wo ye na baba no kwa so so no ya wo no so no sebe why na nyame betua ne kai boy ne de so onye boni bia o sim ne maame adamfo na maame no ye na wo ka me ka se boy no ha wa je akwara sem obi ba ebe boni ben chesi wo dwe ma mo nti no wo de so obi ba wa confess ya se maame ne kwa me ye so se hante na boy ne de o mo mpaye no wonim ene baaye wo Yakopon ebe sane ya no ba se no so a enhyemu no ye eba so no okobia ne ho ebe to no ena ebi enwu so no so be se bi so mama ababa na wo ka sempo is a champo we afia me enko mena wai Facebook so mama eye pa kofuku ko hia niema kofuku no ko ye niema bebre na so no aseta no ye pe partner ye mompa ye ne antu yobo ase be ma ya wuni no oba ya wuni no e wo Facebook de ebe de na sebe wo hunu so ban na oba ya hwi tem sebe so man wo ja no ama hwe ko ye hwe ne asie ye me ye ni na honum o na sebe mpratwe nya no nko ne Yakopon ka say ye mre wiase man wo se ye mra ne ma me ye na si na mufo ne ye ka nyame asam anya akra emfa man wo ka say me twempran je se wo twempran wo je wani so e na wo so utimu so de kakra na wo tumane na atumane mema be 20 woni wo mo ada no mo se bia no mo ye no ma me sraw confess se na confess akiri kokoko bompaye na wo Yakopon so o de be che nko ye sa bi so ma me dance that's obaya brem my lady me da sipi ewie ye bo yin atu ewie yi de menya je abusua japade nyina kenten so de atamani ase no de aka ne se me pa to ababa miensa na matotuo na amu de ahyem aya akwankyere na yesi hwihwuma de ekosoro na brante em se wante ewiase no abrabo no eyen kakra de obri ni moja ni sam na nimu fifire de pe sa na hunya no na japade no wo kwa ya fa aka ne hu wawuko na wo na wudi animu a wo be hwa acha ma asumdua ba no waje bibia yere so koya akwankyere se yebo ohia tu adwa kataban ene utikubesu utikuse de wadani incubator obo incubator no onya hunu hwe my lady nyese enkrofo de wonom nsem dan ye no bia ye bo wonom achi ye de afutuo ne efa firim na nsem amatie ma ye din kakra eya ye se ye nnuanom ma ne tirimu ya ye din asene mema no wutie nkomo bo akoso awia yi pa na oye oba a wotie awade ase wukunu be ma no te se enya adwuma bibi nti esiden na wutimi tewodin ma wukunu nwia be maketwa be fie ho na wo se mede me ho ahyehye ne na da aden jaya osidi ayedi di ayedi nte se wukunu won se saade we ya sister ye ne nam so ama obi so hunu blue de manikunu wukunu anya stroke debi emre bi na ye chene emre bi no show ye no odo wo ye niam bia na chese adofo ye kirewo nanso yade enti wunhu ne mobo kakra sese no hunu blue de manoa na chese waja no hokọ be ma foforo ho enti ono no nso nya stroke a no no to ye ready edin emabunu ni bisunsu anyansa abrabo we mu no machia be ma Facebook ni na di nkomo
sa Facebook mema ne na sefo ehum dodo na no omote Ghana ha ya my lady omuni abrochire bia hute say bi cry to prison omuni bia chire ha ya na omote wo na omo chatewa wutirim nyina ya ode boga ba boga me ni boga ekwa akotu so se HIV ajapade na eri aja wi wo so won kwa amfa wo ne mema 20 di ahwe na ma ti awade ase de emisuma bebre minim se yekunu no mpie na omokoba yendo so mo boxer mu hwe se omoko hye so ana se so condom yem packing wo famo because my lady de ekoso no ano oden na eya me de se bi mwanya akokoduro ka akokoduro amwanya de kan madaworo ma momomoden se mo bobo moden anu masesa my lady na wo fayere no wetimi abona na wo miensa DNA ne de ye besre ga na ban se omo aye oni ya wo ya chase bia onya bibi fa ho bill no onfa bi ne yeso ye mfa bi na asumdue mra na se be ma pa ya we se me yiri nie be yire ne ma wo miensa me da me ho aba me ba ya nkra miensa ni nyina me wo fa ase my lady anu odin ye de enye kan ye kan ye bia ye bobo hu ne mum ye srese nipa nyina obi de na aba ye kan fa ho adwene nkonkotom watomu nso a mesrew bone no ensuma edi nahi ebepie diam di twa to my lady ya na wono mo hu nkwada bebisia ya wo mo akra de ne hu anif kan akra de we de aba ya we de abema we de mi kunu mi bisa se eya omu nya bi ndiana because when you do panyin fie so panyin ne bo na oba pani mu abasiri watimi ya mi kunu ye hu ya ne sa wo so twetwe akra keto abema etimi ya de adwaman honhom de adua ne mu na mata borota ne ma me na me blame no wa wo ba wo ni adaje na me pa che ye se ye ni adaje a ye nya eba yie enti no wo ni adaje a wa wo na wagya na mama me bi a watwetwe ne be ma obe ada ni dwamanfo ene mama akoma 1000 ada age 19 no so bo na eba a wo so ebi bo ani ngwase eba a no so ebi ka no ti my lady yemfa mi mfirim na de anya no ye nyina ntwe ye hu mfirim ho me da ase Abrampa. Malady, me da si fi nyame hia wo ka. Malady baby a me dey start ne ye. Akoda. Akola na ne maame. Maame hu na oye ne kunu. Malady he ye krum ebi sisa. Esisa akola no kra de maame pani no akora ne tu ne duku. Akora keto o tu ne duku o se me kunu no no. Wodi me kunu Malady akora ne benyini wi ne niema akora no beye ye no. Na no den enti ye besre se akoda sua o se o kan ni se nyina o san de afutuo ma awofo no hye niema yie se abaya pani wose meyire no abema pani wose mikunu Malady san niema funu no nipa ne kan ka chen se wonya wo so ba ne oba no katira no e ma ne nkwansa e ma ne nkonna fe akoye no me na abeto no so odena no atum so nti ne di nachi Malady enkwa be brabra banko ye nyina afiri ahyase panifo bi edi o ma no tutu wo mo so wunim ho nkura eti sa ni panimu ode meyiri ni mikru ni meyiri ni mikru ni ti akra ni nyini no meyiri mikru onu ba bia no start ye mema sama na ma asem enti e besra wo fonso bi de sansem bi se bi for ba kan woni pananim emane nkwansa ka chen se awura na papa mesrew me ba no mu ba bia o pese o keke ka wonsem ne de ko no tisa obenyini amana be ka no ho ana Malady ebiem eneni peti modern na medika aka se Malady adipa boni bi abaye no obetua ho kansa na be wawu sa na papa yi bi aba no betwa so aba papa ansa na be wawu hwe abema ya wo frɛ yi se mene me wo fayire awo miensa me wo fanim se ne man nkora yi Malady hwewu asem wei ye ka ne he ofanya omugidie adi ni bibia hya wonsa adi akono nko na maami a wo so tena se ma abrantie no da dia dia eya ntise se mo hwiri si mfimfie ka hwe kire mo anya dia mutie owanim guase ne no me se mo akofa dia ba de se ofa bete no ware wo abrantie nti ofa bete no ofa wo fa ase enti nkura no omo be frɛ wo se no ma frɛ wo fa so sei edu ba bi enipa wo ye bone a no wadwene ho ye o na emre ye ninka so Malady mame sa mra beba wa wo iso
ya wono de ni kuru be ma ba fom na ho de wo fom sebi atopasie ne de ade ene wom eya ntinka wo kura no maledi we minimani bia se ni kuru ho de fo no atimi hwe no de ma no se de be ya be mei ebetima sa be gina ne nan so maledi ne se we ya wu enye wu ye na zo akwa bonte a wu ko di bie o se ni kunua na maledi na wu kuru se abonte se te kunua ne so odi boni o ogususu dia wo se abebe se dia ye die wonya na wi so ojai ejeje be maledi moja fredi ente se agboni fusa mo koso amanfo dem o na nipa nsatira na ewura no maledi o wa so twekese enne wo fi se agro so wantimi anka nche ni kru ne dia maledi wonya hoto ana eto so biem ewura na ni kru anya stroke a o mani buru gradi jakofo se ofia te dura ni kru benom dedi diwe duro nom na wa hono buruburu amana hono se fiko na bepe age acha 2 minutes na o ma tunkromo hwe nkwase asema ewura ne die wajan hokko akon sawam se busuafo ro na maledi kan hunu se utubo boda be sambe bo enne hufuri so hoden utimi kokodi no agiska be no dia na ne di ntino ano no asotwe bia na won dia stroke nyes wo dia dam stroke na ba be yewo afewu bia wa na hunu nyansasem bia nka ese papa di on esebe otimi ho anim kanse medidi meyese bia na wo dia kra de wo ne ne agu ho wontimi nya ohore maledi edi eboni ne nipa yi okoye obeye ho ade na bi wo ne nsem onu ne di edi yade aba maledi nye sebi ugina sofo anim a ye ntama ye ka wawrade anim no maledi anim bi wo so wo hiamu na so ka wo hiamu wo se nkomo wo se yade mu na de ne yade ba ewu dwane ya wo buru edi mankro ba wurade nyankopɔ edi mankro nom se obetimi akosepem se abusuawo na mawo so ba no da ho nso ana na awere ne sai so abrada papa aburu se sram buburu na abono omu maledi omu pensi anu ode na dokita chromo omu no mo se de be obetimi ada na esei wozu kwabrane na ade ma no so anya sto uko ba sawo apesika ba me na dinti maledi nipa bi sua nyansa ye besere wo mo se wo ya ade na nya wadwe se ne yei ana beye umenya ho susu aso dati ankanwa ebeka wo ma na se wo na nanom bi ewre na ofisi agro na omuhwe ni ye maledi ye kani nyina bom ye be manipa atini ma bi ase se boni bi a wo be ye wa asase so no maledi obetwa so aba ansana uwu ati wasa kobu wa konta ense na nipa hwe ni nuanim na wo ye ne boni hwe obi frei ni na danfu kunu ore ni twempena maledi wei ayasem papa obi so frei oni sofo akotwempena na sofo krampo kantiro zo pon sitire ne kaje ja mintim na onya sa ade no maledi hwe mesese wo firi nyamio so wo firi nyamio udi agura nomia wo benya no tese wati kura no yentime sese wie na bewu awu ebiza maledi ebrebu kan ha sese edi sofo na dane so no ona ni nyankopon kro no wo no wapam eti se wan hweye na okofa sa no mi wetu ho so ene oda pe maledi o se nyamedwuma nyankopon bebusawo eti ebesere ye nuanum enne mafra wie nyina akam wasem no ye besere mo enhwe wo nuanim na nkonkoye bone na sambone na ba maledi ubetua so ka e wa asasi so ansana uwechi no osa ko gina temonum maledi medase pi abusuafo ye de asi ebre ne ko nyame ya do mo chene beto aso